tildi сактап, бирөөдүн артынан сүйлөгөн арабча гыйбат деп коет. Бирөөдүн артынан сүйлөгөн жөнүндө тема ушундай экен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадис Сахл ибн Саъд деген сахабадан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة رواه البخاري. Сүйүктүү пайгамбарыбыз бул хадисте ким эгер эки жаагын ортосундагы нерсеге жана эки бутун ортосундагы нерсеге кепилдик берсе, мен ага бейишке кепилдик берем дейт туугандар. Ким эгер эки жаагын ортосундагы, бу деген тилине кепилдик берсе, ва байна риджлайхи, эки бутун ортосундагы авратына, ушуну арамга иштетпей ушуга кепилдик берсе, азман лахул жанната, ага мен бейишке кепилдик берем дейт туугандар. Бир күн Абу Бакр Сыддык разияллаху таала анху тилини кармап, мынтип чоюп аткан экен. Тилини кармап, өзүнүн тилин өзү чоюп тартып атканда, Хазрет Умар разияллаху таала анху келип, «Я Аба Бакр, мах, Аба Бакр, андай кылбагын» дегенде, Абу Бакр Сыддык радиаллаху таала анху ушундай деген экен. Фақала лаху Абу Бакр, ал Хазрет Умарга Абу Бакр айтып атат, «Ин хада аураданил маварида». Мени түшүрөт аткан жериме ушул түшүрөт. Мени жок кылуучу нерсе ушул деп тилини кармап тартып аткан экен. Бул сахаба жөнөкөй сахаба эмес. Бул бейиш менен кабар берилген, бейишке тирүү кезинде кирет деген пайгамбардын эң жакын сахабасы Абу Бакр Сыддык ушу тилини ушинтип тартып, мени жеткизүү жериме жеткизип кое турган нерсе ушул деп тилин тартып аткан дейт туугандар. Бул гыйбат кимден болот десе, бул көбүнчө ушул. Баягы бирдемкени байкабай ар кандай сүйлөй берет, анан ушунду өзү байкабай туруп, кээде байкап туруп деле гыйбат коет дейт. Аллах Таала Кур'анда момундарга кайрылып. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману ла ясхар каумун мин каумин аса ан якуну хайран минхум. Вала нисаун мин нисаихим аса ан якунна хайран минхунна. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Huday Teala Kur'an'da ey imandılar, siler bir kavim ikinci bir kavimdi çıldığındabasın. Bir kavim ikinci bir kavimdi, bir cemaat ikinci bir cemaatı şıldığındabasın. Mümkün ümit oşa şıldың bolup atkan cemaat şıldığındaganlardan jakşıraak boluşu mümkün. Ayaldar dağı ikinci bir ayaldar cemaatını şıldığındabasın. Mümkün şıldың bolup atkan ayaldar şıldığındaganга karaganda da jakşıraak boluşu mümkün. Bul gıйбат деген nerse emne dese uşul jönde bir ereje var eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıйбат jönde aytkanda وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bul hadis Abu Hureyre деген sahabadan Allah razı olsun. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal atadruna mel gıybatu. Peygamber aytti, gıйбат birödün артынан süylögen emne ekendigini bilesiňer mi? Al emne dedi. Kalu Allahu ve Rasuluhu a'lem. Allah'ın peygamberi bilet, al emne ekendigini biz bilbeýiz dep sahabalar aytkanda kala zikruka ahaka bima yakrahu. Gıйбат degeni sen bir tuğanыңды, bir musulman bir tuğanыңды, degil adam balasına artından süylöysün, al jaman körgen nerseni. Aga jakpagan sözdü artından süylösün, uşul gıйбат bolot dedi. Qila ara'ayta in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Janagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sahabalardan biri oturup suradı. Eğer oşul adam çında öyle men aytkanday jaman adam bolup çyksaçı dese, çında öyle sen aytkanday adam bolup çyksa oşonu gıйбат kıldың deyt da. Eğer al sen aytkanday adam bolup çykpasa, anda aga doomat kıldың deyt da. Ha doomattın günөөsü
Al gıybatti günesinde katı eкен de tuğanlar. Jala da kırgızçası. Jala japkan. Şında böyle al adam sen aytkanday jaman adam bolsa dene артынан aytkaның üçün sen анын етин жеп гыйбат кылып койдуң. Эми андай адам болбосо sen ага доомат кылып жала жаптың. А жалаанын күнөөсү ушундай катуу экен. Гыйбаттан да катуураак экен да туугандар.